Pemirsa Wali Kota Denpasar periode Siu Sangangatu Sio Dasa Kalih kantos Siu Sangangatu Sio Dasa Pitu Dr. Anes Imade Suwende Sede ring tanggal 20 Desember galah wengi sangkaning medue sungkan. Inik pemargi upacara pelebon saking bagai keluarga pacang ngelaksanayan upacara mekingsan ring geni tanggal 21 Desember rahinane benjang. Gatro Indik Sede Nyane Wali Kota Denpasar pinih ka pertama inucap kepatutang oleh Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Denpasar Idewo Gederai. Anutin Gatro sane kepanggih layon kanton Kakin Sanang ring Rumah Sakit Badung. Lianan punika oke sang palatre pinih ungkur Ketut Setiawan Semadi Mausang yening raraman dani madue sungkan miwah riwayat jantung. Ritat kaleng ranjing rumah sakit sang palatre kauningin merasa sesek. Rau mangkin layon kanton wenten ring rumah sakit daerah Badung. Karencanayang layon pacang kairing budal tanggal kalidasa Desember ngelantur ring rahina bude kemargiang upacara making san ring geni. Asapun iketaler ponakan sang palatre, Dr. Putra Wijaya Mausang sang palatre nilarin petang diri oke miwah mekatah diri putu. Sekali kauningin Dr. Anes Imadi Suwende pindah ke Wali Kota Madya Denpasar untuk masa jabatan Duk Warse Siu Sangangatus Sia Dasa Kalih kantos Siu Sangangatus Sia Dasa Pitu. Sang palate ngadeg dados Wali Kota Denpasar pinih ka pertama sani sadurung nyani muaste Wali Kota Administratif Wali Kotip Denpasar. Dawak punika sang palate ngentosin Dr. Anes Ana Agung Ngurah Gede Agung sani pindah ke Wali Kotip Denpasar Duk Warse Siu Sangangatus Ulung Dasa Pitu kantos Siu Sangangatus Sia Dasa Siki. Made Swende wantah pinake birokrat rauh saking Desa Geri Kecamatan Abian Semal Badung. Sampun ngadeg dados wali kota daweg tanggal 17 Februari Siu Sangangatus Sia Dasa Kalih ritat kala galah inucap Denpasar mawah status saking kota administratif dados Kota Madya. Sadurungnyane Swende ngadeg dados Kepala Dinas Bangdes Badung saha nanin dados Kepala Bapeda Badung. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.